untatana king katamong tauling topic ne ini naman nanyang milabasan na Domingo kayo ay siguro ranasan nyo naman tas ng kasikan ing uran ang popaing duldul ne at ini pong makalungkot na balita anyang September 17 Domingo ya po ita ating pong casualty ne mika casualty king syudad San Fernando pauli na po ning epekto na ning thunderstorm alben tayo po yung VTR. Miragsayang maragulapon ning kapaya anyang mibugnus sing masikanauran king Barangay de la Paz, syudad ning San Fernando, Pampanga anyang September 17. Mibagsak niya ini king balena ning 58 anyos sa babae ay Loretta Reyes. Ating po yung malakas na ulan at hangin, narinig po namin mayroon natumba na malakas na may bumagsak. Lumabas ako kahit malakas ang ulan, nagpayong ako. Pagdating ko doon sa bahay niya, tawag ako ng tawag, sister. Walang sumasagot. Tapos tiningnan ko siya doon sa higaan niya sa kwarto, doon sa maypom. Nakita ko hanggang dito, nakadagan na yung bubong sa kanyang ulo. Kano kararagling may rescue Reyes uling mabayat ya masyado ing nitwagapun ameging sangkan ning kayang pangamate. Samantala tutong masikan kanuing hangin na daralanan ning thunderstorm ngeni agpangkang Manny Esguera ing senior weather forecaster ning Pag-asa Clark. Paulinini dapat kanong piyadyan deng falling debris ang pongpun at pwedeng mibagsak. Sa ngayon po, merong kuminsan po very intense yung thunderstorm na nararanasan natin. At yun nga po yung delikado rito na merong mga punong tinatamaan o anumang bagay at posible po itong mabiyak o maputol. Yan po, at yung pumababag sa kanya talaga ay posibleng masaktan o mamatay. Bukod pa kanini, metong mo naman kareng hazard na dapat pakabantening thunderbolt o impamagdugpa na ningalti. Inito to, very disturbing ing malalyaring yan pauli na ning climate change antimoy ni thunderstorm yamu pero malaria pa lang mag-cause death nung tayo apiya dyan. Aga nakakuha niyang mika episode tamo mo naman dati yung mika bagyo yung milabasan na July dating pagad dyan tamo retang mga sikan signal number kareng bagyo signal number 3 signal number 4 dending pagad dyan tamo pero ini thunderstorm yamu at maragul ing maging epekto na. Paulo, naano ing sabi na ning Pag-asa Kenny, ini ba? Ati mo namang koneksyon king mimira la El Nino araranasan tamong ene king Pilipinas? Tutoy ta, yung piyaka problema ngeni itang kalupa na ning makanano tayo de-deliver, thunderstorm yamu. Nakumid ng yamu. Thunderstorm ya na itang hazard na mapalyaring mas masikan niya pa king hangin na ning bagyo abubanchon tamo kasi gustong typhoon kategorya maragulya sa sakupan pero yung thunderstorm gusto kanong may bularatang kaulapan na magdalang sikanan na uran at inyang hazard ketang hailstorm mamanwan ta kita congested ang po pa itang sikanan na ning uran na igit mo naman, kinobermya naman na dyan, itang alisus. Wow. Magdalaya naman pong alisus ing thunderstorm. At ita mo namang dadala ng danum. Numisan, tewari ko, Justin, monitor tala kada oras itang mika orange, red, Wow. thunderstorm la naman. Rainfall warning. Wow. So, dakalya hazard ing thunderstorm na king pauli na nitang climate change na at itang El Nino season tutoy ta balanggat panapon po kaya bengi maralas malalyari ta at king buri ng amano ning weather forecaster Kenny Clark rening mo-monitor da kening region tamo limitado lamo din at mabilis siya kasi tang formation na nitang thunderstorm anya limitado lamo naman kebalwan nung nanula paretan dalanan da. Yung totoo na, makabulaga na iya mo naman, may pakiro iya, at ating mete.
Kasi monitor itang makananya sikan tang hangin limitado la ka rin. Pero ay metong pa kanong makatakot ka rin at chiko yung kai itang kidlat, itang alti, sumiturang kang alti. At explica napin ang gamo namang king operation na ng airport. Lumisan, stop operation, oras taga ng daramdaman mo na laretang Thunderbolt. At ining last week, mo naman na niyan Domingo, uling mig live report yan naman, yung kaya katamong talasuyo ay Felix Barrios, pauli na nitang masikanauran mo naman, Justin. Well, metong yan karing, kumbaga, epekto na naman. Ning masikan na pamanuran, of course, we would say kakulangan na rin ning human intervention o ning engineering intervention kasi yung amanwanda ding drainage magbarala. Dapat ting sasabihan na naman ng DPWH balaos kano ing karelang gagawang declogging o ning anyang potangakit talagang lalapo la kay basura balo mo ating diyan sasabihan dapat ding environmentalist kay nini kumbaga recipe for disaster atinang enough ing kaya katamong infrastructure at inang atinang kakulangan ken disiplina magumpisa ken pamibale-bale mo naman ng gobyerno then even the households nga mag-segregate basura o ni kay manod siya mas kinoka rin at atina syempre ita maging mag-cause ni ketang yan kabing climate change na ding masikanauran akit mo ita mo yung milyarin yang isang aldo hindi pong kepalyarian mo makirami kepo karing pamilya nanitang miyango bien abak maranon ng kapali pangaras ning kay masikaningoran at kasabi tayo keng kikatamo kun Diyos kasi Mang Manis Gering si weather forecaster na naman ni Pagasa isasabihan napin maralas na kano yan asahan tana so deta pong makanyang abang gitamong nanong cost na niyan halimbawa kay katamo initial impact na kakita mo hindi pong dani na ning sakop Tandalan, MacArthur Highway, tulid di sakop, makalbog. Nikay, Eman Muran, San Fernando Muran na Angeles. Pero akit mo kukuldasin danon, dadagos pababa, talagang may kaka-traffic kasi may kaile, lumbog la rin dalan, 2 lanes, o makanyan, maging may kaka-aberya, karing motorista. In then local disaster risk management offices, atin lang preparasyon din, di ba? Lagi tamong daramdaman na ready la, kareng disasters. Pero nung ingpisa sabyan, thunderstorm, ating kayong akakit na sabi mo, pinmaulaga na dapat atin lang kebalwan, deng memalen. Kareng makanining advisory, ating bang effort, nagagawan da, bangka nito, malyari itang mika casualty pauli na mo ning thunderstorm? Kaiyan panikwana na ning balang LGU itang awareness nung nanularetang hazard oras sa ting thunderstorm kasi kaakasanayan ta na bagyula taga na ring babansyon ta. So ngeni king pamanisplika na numisan megaten ko ketang PDRRM o council na pisasabyan daw nung makanano didinan grado itang disaster preparedness na ning kada LGU. Yapin ya ining pupush dang ini na midinan lang malawa ka kebalwan dening memalen ketang posisyonan ning karelang bale nanularatang posibleng malyari no sakaling datang itang masikan na uran namu ketang bagyo ing i-assess da kasi kalupan na nitang case study tamo kay matayan la itang lugar da ka rin labwer tay ngangin itang oras sa di na tanging masikan na uran magdalang ngangin mga tuwag la talaga retang kay nanumang tanaman ka rin at kaya tutunaga misan pikatulan da katamo ring netizen makananyang matiyana ketang kapaya nga na uli mo na asuya paging kilub na ning bale at kung Justin si pamunam no karin pinaka-safe ang lugar kawari kang bale magstay kayo ng bahay para at least yun ang pinaka-safe mupin katutuanan mo naman po kabalen kareta pong light materials laro gureng karelang bale tapos at sula pabugat ang permanent danger zone yapin pakitunguan na rin ng LGU na milingap la at dalala talaga karetang lugar na largo wasang-wasang baka nito sungating mang
trahedya hanggang ining thunderstorm lokotane mo ne kasi matindi at taga na yung epekto na ini kareng biyada reng memalit. Buri kayo hindi ng punto itang milyari kasi magtakalapin din kaya katamong kabalen. Actually, maski na yan ako, kaya ni Puking balita, syempre, baluta naman. May advice si Koyang Paulo, ko Justin, ating balita kaya niya, ating kanong inda, bipatanan niyang kapaya. So, sabi ko, baka naano naman, baka naano milyaring makanya na ako. So, anyang masikan ng oran. Anong lesson nakuha mo kayo hindi po kabalen kaya nga interview ng Paulo G tanganak dani tarugong miyangubi walang ba't na niya kanong rin paputo ti tantanaman ulimping at suya mismo kayong kabubunga na at maragulya waning yung mismo kano kinawat ya kasi pinaman mamunga ya makanyan pero ita siguro nga kailangan tamong kaya din isipan lalo na uling ngayon sobrang unpredictable na yung kaya katamong weather. Panahon, mga sikaning uran. Dapat net ang eganaganang hazard net anti mo ding dempon. Makanya na may kakatriming. Actually nandin nalabasan ko la rin dening personnel ning Svelapco. Ketandaan na ning baliti, telebastagan makanyan. Pupututan do reta nga kasya ka iti trim dala. Ulimping delikado la rin aliwa mo ining encounter kong balitang may patanan niyang tanaman mete. In fact, ati kung akasabi kanita magbiyahe ko kaya niping along baliti. Mitwag yan yung tanaman 2014 ini 2013. Mitwag yung pon ning akasya, mitwag king jeep. May tela rin nga doon pasero kaya jeep. So, kaya niya lulubit aping kapag sadyan tamo. Patsebalod ng kawaran at I think ing city bistaman ibieda hanggang bugnos yung kanilang buringgawan at tamo pa rin participation. Timoy ka metong kang ating kambale, Liana, ika akakit mong malapit ng kawaran or patse anticipate mo ng kawaran, palinis mo yung bubong mo, paputot mo rin nga pwede mga nakbag. Kaya biya po itang kayagapan na kasi importante ita para at least itang safety ta mo. At yan yung tuturunan ng CDRRMO. O yan, akakitane po yung impact na ng climate change at sabi mo Pin Justin, atin tamo namang individual responsibility. Lawe ko banta po makaiwas tamo karing makanining klaseng disgrasya atin naman atin tamong social media platforms ng news albenyo la po lawenyo la ring advisory na luluwal na ning pag-asa lalo napin po mararalas itang thunderstorm daranasan tamo at biro imposibleng maging epekto na niti. At this point, pasalamat na ako karing kaya katamong talasuyo at balo ko lumwala pa para mag-cover. Dakala salamat po king kaya kayong pamagtutok king bawaling chismis sabayan nyo kami karing tutuki pang pamagsuri at pamaglino karing manimunang balita king Labuad, Kapampangan at Central Luzon. Pasibayo po king lagyo ng Sonia P. Soto. Ako po yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga ating pusong makabalena.